Igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Gitinyiro TV, munyemerere amakuru yacu twihute cyane kuko ni menshi cyane. Twihute cyane duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba ruhuje umutwe wa M23 n'imitwe myinshi igiye itandukanye, harimo leta FARDC, harimo abarundi, harimo abacanshuro, harimo abahibu, harimo FDLR, harimo wazalendo, harimo n'indi mitwe igiye itandukanye. Ku mirongo y'imbere rero ku rugamba ibintu birakomeye cyane. M23 ikomeje kwirwanaho no kwihagararaho hariya muri iriya misozi ya Minembwe ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. M23 iri joro ryashize yabashije kwirukana abasirikare bagiye batandukanye ndetse ifata amatekwa abandi benshi bagera muri 31 aho yagiye ibafata ubwo bageragezaga kurasa iyi M23 kandi muri iri joro rikeye yabashije kwirukana nk'uko tubabwiye mu kanya, yabashije kwirukana abasirikare bahanganye nayo, harimo abo twagiye tugarukaho cyane cyane abarundi yabashije kubirukana mu duce tugiye dutandukanye, harimo na tumwe mu duce twari strategique cyane, aho tumwe mu duce dukomeye cyane M23 yabashije kwirukanamo abarwanyi ba FARDC FDLR. Harimo agace kitwa Bijombo, yabashije kubirukana muri aka gace. Ni n'ahantu haguye abasirikare benshi cyane ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'abahanganye na M23 ndetse no ku ruhande rwa M23. Aha muri Bijombo n'ahantu haguye abasirikare benshi cyane, aho habarurwa abasirikare bagera muri 61 baba baguye muri iyi ntambara, ariko kandi hakaba habarurwa abasirikare barenga 87 nabo ku ruhande rwa leta baguye muri aka gace ka Bijombo kari muri teritwari ya Fizi gakikije cyane ahangaha muri aka gace barwaniragamo. Akandi gace rero babashije mu kwirukanamo abarwanyi bahanganye upu n'agace kitwa Kamombo ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye. Ayo n'amakuru imboni zacu ziri muri kariya gace zabashije kutugezaho ko abasirikare rwose ba FARDC babashije kwirukanwa muri turiya duce. Ariko indi nkuru igiye iri gucaracara turi gushakaho amakuru ahagije, nuko wari uyoboye umutwe w'abahibu, wari kamanda wabo, wari generali wabo, yabashije nawe gufatwa n'uyu mutwe wa M23. Birakomeye cyane rero ku mirongo y'imbere ku rugamba, nuko nguko bibyutse. Ariko kandi muzi ko M23 itarwana mu ruhande rumwe gusa, ahubwo irwana mu mpande zigiye zitandukanye. Si ibyo gusa, muri Masisi M23 yabashije muri iri joro, aho yabashije kurwana n'abacanshuro, ibabuza kwambuka mu gace kitwa Kibabi. ahantu haguye naho abasirikare batari bake baguye mu bitero bigiye bitandukanye byahagaritswe n'uyu mutwe wa M23. Saho gusa kandi M23 yirukanye abasirikare muri Sake naho no muri Mweso n'ahitwa muri Karembe. Aho ngaho naho habereye imirwano ikomeye cyane muri iri joro, habereye imirwano itogota cyane, aho droni za FARDC zimwe na zimwe zabashije kugwa muri tuno duce,
ariko abaturage ntago baraye rwose batuje muri tuno duce muri tuno we na M23 ibasaba ko bagomba kurara bari maso kuko byanga byakunda FARDC iri buze kubagabaho ibitero birakomeye cyane rero. Iyi M23 ejo twababwiye inkuru yuko hano muri iyi teritwari ya Fizi abasirikare ba M23 bari baguye ku ntwaro zari zarahishwe n'igisirikare cya FARDC bagakeka ko ari ambush baba baratezwe cyangwa se agatego baba baratezwe n'uyu mutwe. Baje nyuma yo kubigenzura neza rero iri joro babashije gutegura bimwe mu bisasu bari barateze hafi yaho izo mbunda n'ibindi bikoresho byinshi byari bihishe, maze igikoresho kiba M23. N'andi makuru akomeye cyane dukomeje gutohoza y'ibikoresho, agaciro kabyo, ariko bivugwa ko ari ibikoresho n'ubundi byari bimaze iminsi bihawe aba barwanyi bitanzwe na Felix Antoine Tshisekedi, tugiye kugarukaho nawe muri aya makuru. Uyu Felix Antoine Tshisekedi ejo bundi mu mukino wahuje Kongo n'ikipe ya Portugal ya Cristiano Ronaldo yaje gutangaza amagambo akomeye, aza guteguza ko noneho imirwano igiye kubura, ariko kandi igihugu cye cyangwa se abasirikare be bagiye kubona ibikoresho bikomeye ngo byenda kubageraho bizabafasha kongera gufata umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Ibi byaje kuko abantu barimo baravuga bati igisiga cy'urwara runini kimennye inda, abandi bati ihene yishiriye mucoma, abandi bati uri gukora intare mu jisho, intare za Sarambwe n'amadubu ya twirwaneho urimo urayakora mu jisho. Nk'uko bisanzwe abayobozi bagiye batandukanye bamaganye amagambo yatangajwe na Felix Antoine Tshisekedi, harimo ndetse n'umuvugizi w'u Rwanda Yorandi Makoro, aho yabinyujije mu itangazo avuga ko bamaganye amagambo yavuzwe na Felix Antoine Tshisekedi kuko asubiza inyuma ibiganiro bya Washington ndetse n'ibya Katari bigarura amahoro. Bati abandi basesenguzi nabo bati uyu Felix Antoine Tshisekedi kuvuga amagambo nkariya ni ukugaragaza ko we ibyo guha agaciro amahoro muri kariya gace atabihaye agaciro cyangwa se atabyitayeho, ahubwo icyo akeneye gukurura ari intambara. M23 rero nyuma yo kumva aya magambo akomeye yatangajwe n'uyu Felix Antoine Tshisekedi, nayo nk'uko bisanzwe M23 izi gukoresha politike cyane na demokarasi na diplomasi kugira ngo yigarurire imitima y'abantu bagiye batandukanye. Nayo rero yatangaje ko nibikomeza gutya Perezida Felix Antoine Tshisekedi agakomeza gushyira urwango ndetse no kugaragaza urwango rwo gusubiza ibiganiro bagiranye inyuma, abangaba baravansa bakongera bagasubira mu duce bari barafashe bakaza kurekura agace karimo kagerwa amajanjana n'ubu ngubu bikomeye cyane na gace ka Uvira. Twababwiye mu nkuru ko aka gace kamaze kugotwa n'abasirikare ba M23, aho udusozi twose turi strategic. Usubire inyuma niba utarumvishe icyo kiganiro, udusozi twose turimo abasoja cyangwa se abatipe ba M23 badukuramo iki rero ni ukugira ngo isaha n'isaha Sultani Makenga avuze ati mwavanse bazahite
bahite bamanuka muri uriya mujyi wa Uvira. Isaha n'isaha dushobora kumva tombe tombe, dushobora kuririmba ya ndirimbo ngo tombe tombe Uvira, tombe tombe Uvira. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Perezida Neva w'igihugu cy'u Burundi, aho bakomeje kugira ubwoba bwinshi, aho binashoboka ko ariyo mpamvu bagabanyije M23 mu bindi bice, ahubwo bagatekereza kongera gushyira imbaraga muri uyu mujyi wa Uvira. Ni umujyi mu minsi ishize wagaragayemo abasirikare barenga 300 bambuka bavuye mu gihugu cy'u Burundi baje kujoininga bagenzi babo b'abarundi barwana ku ruhande rwa Felix Antoine Tshisekedi. Uyu Tshisekedi rero nyuma yo gutangaza ko hari ibikoresho bagiye kwakira bizabafasha gufata uyu mujyi, ndagira ngo mbabwire ko ahubwo hari ibikoresho yakiriye byanagejejwe ku mirongo y'imbere ku rugamba binyuze mu gihugu cy'u Burundi bikarundwa mu gace ka Baraka. Ibindi bikoresho rero ategereje biranugwanugwa ko ari ibikoresho bigiye kuva mu Bubiligi, harimo izindi drone nshya ndetse n'indege za Sukhoi zirimo zifashishwa 23. Ariko ni M23 nyuma yo kunguka ibikoresho bikomeye cyane harimo n'imbunda ziremereye byatawe n'abasirikare ba FARDC nyuma yo kwirukanwaho muri teritwari ya Fizi, ikaza kubibona no nyuma yo kwakira amafaranga avuye mu badiaspora bagiye batandukanye bafashije uyu mutwe, ndetse n'izindi nkunga igenda ikura mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kubona gutenguha gukomeye kwa Felix Antoine Tshisekedi, zikaba ziri inyuma y'umutwe noneho wa M23. Iyi M23 nayo rero ikomeje gutera ubwoba Felix Antoine Tshisekedi, ivuga ko nakomeza ibikorwa arimo igiye gukora ibikorwa atigeze abona. Bizarangira bite? Na makuru wumvise. Wakoze cyane gukurikirana aya makuru. Reba niba warakoze subscribe kugira ngo inkuru nk'izi ngizi zihutirwa, inkuru zibiri kubera ku rugamba imbere muri kiriya gihugu, ujye ubasha kuzumva 5 kuri 5. N'Igitinyiro TV, umunsi mwiza.